džamija je specifična po tome što ima dvije minare. One su visoke 50 metara i stil tih minara, odnosno arhitektura tih minara je više arapska arhitektura. Također, eto, mogu uzgred da kažem da je prostor džamijski negdje oko 1260 kvadrata. Džamija može da primi preko 1500 vjernika. U prizemlju džamije trenutno imamo dvije prostorije. Jedna prostorija nam služi kao dječje obdanište gdje djeca kako predškolskog, tako i manja djeca uzrasta pohađaju jednostavno nastavu u tom obdaništu, a prije skoro nekih mjesec dana otvorili smo jednu multifunkcionalnu prostoriju, onako baš savremenu.